What's up, guys? What's up, guys? Hello. Hi guys, I'm Nikki here. Welcome back to the channel. So today I'm here with my super pretty model with big stories and Instagram. Ang sa'yo mong page again? Hi, my name is Simon Peter. Yes, Simon Peter, from photographer from Lapu-Lapu, you know. Lapu-Lapu, Ganon. And photographer of Karen Sita. Hey, Sita babes. Yeah, laisyo ko mga kawan. Nice. Na ba entrance dire? Wala. Hindi siya kainit. Hindi siya So, muna sila guys. Naurot sila kung bilis. Grabe buhay guys. I'm still waiting for them. So I'm still waiting for them, right? So mo ni mga behind the scene guys. Oh, grabe. Power kay Lodi. Busy kay sila guys. Grabe. Nya ako dire ta, bebe. Ano matar. Dito lang pa pinakuha yung may Guys, we're almost done. Mag-sunset na and then they're still shooting. See? Ninduta sa ako. Ano eh? Our third set, guys. Yeah. Hi guys! Hi! We're done! Congratulations! Thank you so much! Grabe! Salute kay ko aning super guys. Kung na may mga modeling nagkinahanglan mo mga models, you can message her. Link will be on the description box, ha? Simon Peter as in XYMON. Saint Peter. Guys, nag-uwan dyan siya guys. Grabe. Basa much! Basta naman diha. Lapang guys. Lami day kay diri sa Cordoba ba? Awa. Ready na to eat.
Kuya Herbert, manamay. Hi, hi. Bagong mga YouTuber nga ako na friend. Mga photographer. Anyong upa. Anyong opa? Ansahan na daw. Sige po. Yan, gensya na. Hindi mo YouTube. So, bilang ka ba yung sa site? Usaya ako, duha. Jukay ko pa, first time gimingaw jugog ka ng inani nga food good. Lamig kaon guys. Grabe, gini super stay eh. Pareha sa akong manicure. Oh, naigot lang yun mo. Video ka? Hi!